Assalamu alaikum tuğanlar. Bugün güngo jekşembe 13 sentyabr 2020 yıl. Bazar Qo'rg'on mavozlari nazır ko'rganingizlarday жылқылардың бағаларын тартып берелік туғандар. Каналға лайктер қатталып, видео лайк басып қойсаңыздар. Онда емес азыр ішті баштайлы туғандар. Мына туғандар, шул тай 33 000 сомға сатылыптыр. Туғандар, шул ұрғачы ұрғач тайларды 30 000 сом, ақ қарасы 35 000 сом, кемі барды отыр. Базар бағылды ya? 25'ten сұрады, 23 000 сомдан сұрады. Aka, sizdeki қанша oldu? 35 000. Bазар бағылды? Ұлады ба? Bазар сұйғайлы екен. Туғандар ұшыл байталды 45 000 сом деп аттыр. Базар бағылды ага? Базар бағылды? 41 батша ба? 40'ға беріш беріпті. Бұл еркек тай екен. Бұны олсы 35 000 сом деп аттыр. 38 000 сом, 34'ке сұрапты туғандар. Қаншада атасыз? Тұттан? Мына ұшылар 40 000 сомдан деп аттық. Базар бағылды ага? 36'dan suraştır. 36. Soğanlarını arkasından tart vereyim. Soğanlar uşul baytal 30 000 so'mga bo'ladi. So'anlar uşul kökpeni 41 000 so'mga berem deb atasiz. 40 000 so'rabdir. Berbettir. Tuğanlar şu be 64 000 so'mga berib yotadi. Esi 65 000 so'm so'rabdir. Hozir baho bo'lib yotadi. Tuğanlar şu be 64 000 so'mga satıldı. Ekin tuğan be deydi. Tuğanlar şu taylarda 28 000 so'mdan деп аттыр. 26 500'den berbettir. 26 500'ge berbettir şu taylar. Tuğan kaça da otasın? 35. O erkek ha? Nakısı kaça? Бұл да 35 бе? Базар бағылды? Қаншаға? 31'ge? 31'ge алды ба? 30'ға ба? Туғандар мына шул ат жасы қанша? 1,5 мақсый ба? Жасы ба? Ошондо құнан жасқа құнан болелек. Кәлтатай оқу? Кәлтатай. Кәлтатай екен туғандар. Бағасын 150 000 сом болыптыр. Россиядан келген. Орловский деп атыңыз ба? Орловский породада екен. Бағасы 150 000 сом. Мына туғандар алыстатып, жақындатып, шашлақтатып берейін. Жаңағылы аттың есі ұшыл тайды 50 000 сом болуыры да отады. Туғандар жашы ұшы 1 жаш 2 айда отады. Басы 50 000 сом туғандар болу ұшы. Номерге сатсаңыз? 77 менен 81 21 15. Мына ушул тай менен ушул экөөнүн эси бир экен.
Tuğanlar şu toylar 28 bin so'm önde attı. Bu yerde 5 baş turadi. Tuğanlar şu taydı kalta tay жазғаннан оқиды. 47 bin so'mga satılıptır. Tuğanlar şu taydı 45 bin so'm deb atdı. 41,5 mingga berib aytadi. Tuğanlar uşulat 57 bin so'mga satıldı. Öz-özünü atmoqchi. Hozir so'raymiz qanchada o'tadi, qanchaga sotildi. Şu cana takip etayotgan at 70 bin so'm deb atdi. Tuğanlar şu kalta tay ekan, 1,5 yaş 43 bin so'mga satılıptır. Tuğanlar şu iki tayda 55 bin so'mga berib aytadi. 55 bin so'mga bağlı hozir. Berib aytadi. Şimdi жалғыздан 27,5 bin so'mdan bo'lib qoldi. Tuğanlar şu tayda 52 bin so'm bo'lyaptir. 49-48 bin so'mga beribdir. Tuğanlar şunu şu kalta tayda 55 bin so'm bo'lyaptir. 47 bin so'mga berilibdir. Şu tay 24 bin so'm bo'lyaptir. Tuğanlar şu Vaytalga, bıştı vaytalga. Kunan vaytalga. 55 bin so'm bo'ladi. 44 bin so'mga berib aytdi tuğanlar. Bu kelta tay ekan, жазғаннан bo'ladi. Bunu 45 bin so'm bo'ladi, 44 bin so'mga berib aytdi. 40 bin so'mga berib aytdi tuğanlar. Adashibman hozir. Tuğanlar şu iki taydı 56 bin so'mga olibdir. Nega? Tuğanlar şu hozir qunan ekan, жазға pishdi deydi. 85 bin so'mga satılıptır. Şu kulunlar 24 bin so'mdan satılıp ketdi tuğanlar. Şu tarafı oldu kom. 5. Buna tuğanlar şu atdı 70 bin so'm bo'lyaptir aytilish bahsi. 70'ten kemine berib aytadi. 69 bin so'mga berib aytdi tuğanlar. Hozir şu bağlı o'tayotgan malı hozir qanchaga sotiladi o'shani sizlarga yetkazib berganga harakat qilasizlar. Tuğanlar men kichkina жаңылыкпын. Şu atdı 68 bin so'mga berib aytgan ekan, 69 bin so'mga beraman deb esi shunday turgan ekan. Hozir sotilmay qoldi. Tuğanlar şu at жаңасы ekan 150 bin so'm deb atdi. 110 bin so'm beribdir. Ağa bo'libdir. Tuğanlar boyu da büyük. Kichkina atgan. 49 bin so'mga sotilib turganlar shu qudan. Tuğanlar buna şu kichkinaka bola yemayotgan shu ko'kat. Bu işte de 55 bin so'mga olibdir. Satılıp ketdi.
Туғандар ушул атты 77 000 сомго берип атыптыр. 80 аткан экен, 78 000 сомго берим деп атыптыр. Бышты экен. Туғандар